Mislim da smo dobro otvorili utakmicu i nakon toga, kako su oni nama približili, mi smo izgubili koncentraciju. Napadali smo kratkim napadima, dok su oni imali vrlo duge napade, neovisno o pasivnoj igri. To nas je izbacilo iz takta, premašeni penali, mislim da je 6. koliko smo premašili, je psihičkog strah malo i malo bojazna da se nešto ne dogodi, poraz i tako, ali opet u sve loše moramo opet na kraju reći da su dečki na kraju ipak izdržali, da smo, kako god je to naš, kako se ono kaže, s obzirom na mjesto koje oni zauzimaju na tablicu i nas, nije dobro i mi smo bili favoriti, to je neupitno, ali opet na kraju ovdje je teško priznati, mislim oni su se borili, osvojili su bod, mi smo izgubili, a mogli smo izgubiti oba. Tako da, još jedan put dokaz da Liga prvaka treba igrati svakog protivnika, nikoga ne misli da će biti lako, iako su bez boda bili. To je jedna škola životna koja treba biti, nema opuštanja. Ja kažem, mogu samo to reći da još jedan put čestitam ekipi Turna na borbenosti i ne mogu reći da nije zasluženo. Ne mogu reći. Možda i taj bod će puno značiti. Vidjet ćemo. Teško je sad nakon površne analize reći što se tiče penala, to je poseban slučaj. Eto, toliko. На нас останува сега да се консолидираме, да се одмориме и во тој пролетен дел што не очекуваат тие три надпревари, да можеме да видиме да освоиме некој бод за што подобар пласман на табелата за пласман во топ 16 фазата.